I'm gonna disappear in 2 minutes. Oh shit! It's right, I explode my car. Is he driving off? I have 2 minutes. No, civilian. Alright. 1.5 minutes. I'm running. Whoa, it's flashing. Got one more. Good Only job. one left or? There's one guy left at your position, guys. Where? At what? What weapon you got? I had MXM on me. I mean, I put a whole mag in that tire. No, I got a 45 pistol. no, that only works for Pick the windows. Nice. So everyone is dead? Yeah. That PO7, that was nuts. Fuck, han er lort om der! See if I had like, an assault rifle Kommer ind og there, bag they were dig. dead. Jeg er lige flækket en. 30 PO7 user. User joined your What's channel. Our first, we tried to rob people. Our first, Got another one. Oh my god, de rykker alle sammen op, ja du. Fuck, alright, see du. you later, Destiny. Fik 2, men jeg har ikke noget fucking Your channel. heal kit. Hvorfor er det vi initiator, hvor jeg ikke har nogen backpack? It's just you. Jeppe. Men hvorfor er det, du går sådan noget der? Vi kan gøre noget. Altså, Ja, om den ikke er en man outside eller hvad? Du har taget hen. Everybody get railed. User left your channel. Stay in the fucking car, stay in the fucking car! Yeah. Get back in your car and drive away, we will shoot. Hey, don't put him down! Bare skud. Flashbanger. Okay, jeg kan ikke bruge flashbanger. Det er bare så. Er du klar? Hey yo motherfuckers, get the fuck on the ground, boys! Get down the ground. Nej, det her. Det var latterligt, det der. Kommer du med? Du er dejlig her. You got 10 seconds. Get the fuck on the ground, Essex! Essex? Se, jeg skal shift i. Shift G, Essex. Officer, I'm right behind you. Åh, jeg er saset. Ja, han er oppe i det der rådhus. Så du, han er lige bag bakken der, hvor han er. Det er Kane. Han ligger sådan noget. Han er i blå outfit. Kan du se ham? Ja. Det er lige hvor jeg peger nu. Han er lige om bag den op. Der er en, men jeg ved ikke. Er død? Ja. Okay. Jeg tager den her. Flashbang incoming. Oh, Oh, dickhead. Are you seriously like fucking 3v1ing Ricky right now and you haven't killed him, like? Men vi skal altså sådan virkelig væk herfra. Vi har fra alle sider i omringen. Virkelig. Jeg har Kom, en herovre. vi kører. Kom. Nej, vel? Ja. Er du klar? Ind! I bliver railed. Kom, sgu da!
Han er god. Der er en her også! Der er endnu en! By the way, der er en inde i byen. Kom, vi skal ind i mit hus. Jeg er død. Døde du? Oh my god. Okay. Er du klar for noget? Hey officer, man, your car is very, very dirty. They just want me to clean it very fast. It's a really, really nice trick. Hvad har du tænkt dig at gøre? Do you know the nearest car wash? Just take them to a car Well, wash. I am a car wash, man. I'm a fucking 11 car wash, man. Hvad gør Yeah, du but ved? will you strip down and then jump all over my window? No. Yeah, you're ready, man. You're ready. Hvad gør du ved? You ready? I'm ready. Did you just spin on your car? Oh, jeg kommer efter dig. Han er efter dig. No! Holy shit. Back here. I swear, man, I'm the best car wash around. Skal vi tage ham ned, eller hvad? Help! Is that a spinning contest? Help! Is that a Ja, what? nu er en arbejdsbil, eller hvad? Yo, man, how fast are you? But I can't You won't find you. escape from the law. You ain't shit. You can't escape the law. I am the law. The fucking spitter. This is an ongoing marathon. What the hell? I can run for days. Yeah, mate. Nå, hvornår vender du rundt og siger, drop all your gear on the ground, og så napper vi det, så flygter Jeg har ingen gun. Har du ikke nogen gun? Nej, det er du ikke. Ja. What's your name, officer? Second Commander Sparta. Oh, Boring. we got a badass over here. Indeed. Han er bare ligeglad. Han er altså alt. Alright, man, give up. Oh, jukes. Alright, give up. Skal jeg tage mit mål på ham? Hands where I can see him. Ah, be careful, he got a taser. Yeah, come on. He got a taser. Spiller jeg bare rundt. Oh my god. Ow. Sir, surrender. Want you- Surrender, officer. Nok ham ud. Oh my god. What the hell? Hvor kan du gå igen? Han er lige her på mig. Okay, jeg blev bare retaset. Bare skyd ham. Jeg kan ikke se ham, man. Han er lige gået op. Jeg kan ikke se ham. Er han lige ved siden af dig stadigvæk? Ja, han er lige ved siden af mig. Lige nord for mig. Lige her. The fuck, man? Jeg looter, hvad skal du ikke? I'll get fucked. Fuck du så griner du. Ja, det er fucking dumt. Dude, prøv at tænke dig at lave den der bevægelse op i en bygning, så falder du 100% Vil du ikke have våben igennem. i stedet, så tager jeg bare hans med det samme.